Ebusia asanso edi ehemu bio mamenda wasena mfeso me ma akwa ne atena ase emfa embrace the king television ebusia emre no asanso aso sem do repefuto na aposo me de ebeda o kwanso koso na onso wetumi yiwe futu sem bi edi efrimu abobra ama abrabo no so akoso ye edi amount ene arawo sem amensa abeka no fidwem ha no se yenua beebi aba bepiem ha o wafo ba a wo ba na ebusuani aba beche eye oyenye bi atu no ebusuanya asem kotoa enya fediagora asem krampo ne yekan wa hei na abaywa ne nsem ode aba besu dwan ebusia eya reho yasin nsem ya reho na so wedie eya reho ye pa eka nsem eya reho ni ye pa ne hu bi na ebusia ade a atu ye sister sanka ya wona woti biemu saati bianu mu a aka isebrei jidi se aka waka our last prayers yankwane enkotie ye nua be ne nsem o ken ebusua wei eye security matters yakwa akoye eye security matters the sent pese unfo wadwene endi sa video yi echi na die ewo mu a wo se wo fa ebeboa no fa se na ebe ya nso ebi nkonkoto yenkonkotie ne bra ye ba enkomo aka nyina no ebusua me de eba beka mo na ewe de eboko ya 1 June no me go school Christian service nti me pon lectures enwume be 8:30 so ye university abaya me so ye bio ano na ana dan kem so ye bako omono yes any agie o rabani wom okay Christian service ye nto so me pon lectures me pon be 8:30 nti unanti akofan no ye mu nhyira antwe biasa te bo be 8:45 na me fa taxi me fu e na nipa tu netim ba ko te front e na ba ko e drive car no ti car ne ko nenim kakra na me hu se de o te front no e jampe abeto ahye me so e we chonti me start se me tenten ode ne nsame nu bo masum na otena me kon so no car me ti share car na sit na se ti car ne ko na omuru o matade e de chichiri miti no muyi me brazy aka ho de chire me kon na omudi me ho agranti omuje me sika 300 cedis na omuje me phone na sorry nto masukra me omusaje ti enu achi ne na omusaje me ATM card se me mo code ne mo na omunko iska ti omude me chiri ya ti wa na de ochichire me na oni medi nkomo na me obi she me bag na driver na ka che ne so onyi me ro no fanyi me ni baako emfri ho kaka so mo fa me nkoma master na master emfa me to wi a na wasa kumi aka ho ti ka ne na mo frɛ one guy say o meka ho guy ne bae no na mo ka che ne say onji ATM na on fa nkoyi iska na so nim ATM nim nti ono so ba obusa question say na why na o ma kire ne da ka ne no say onim ni o mo so on fa ne jimi kana no ntum na o mesin ti ka ne ko ne nim kakra no ena mi hu se ba akwa si form se okwa koyi misika no ento koyi na isa aka me nko ana me wo akire wonom ena me nya akwa sane ade no muda chichi meti na me start se meti na ye do Cape Poly hostel na ni mu wonom anti meti no na aboafo ba se omo beboa me driver na se mo kan so de car bo me e wo santase ena odi mi koji no ma bi na me so bi ade mi koji de e de ne aroro me ho a me da ka no ti guy ba ko atade na odi ma me shey na omo free police for mo be fa me de me call Zongo police station tell us my bi wo mo e de na hye wo mo me ba cho ye chi as ye de call police station ne Saturday no ba ko na e chi obeka ho no ebra e free o free boy na wadwane ne se wo mra na o magya asem no mo pese o mo ye me eche no e no say driver ni de o mfa ne ho na boy ba ko no dwe na o mo be fa me na yesi ba nsi bi da na se kasa kire ne se o ka kire boy ne se mo be fa me aye be chi wo mutima boy ne mfa me anytime a o si ne nye se o kwa ko yimisika na wo dwane nto no o si from kwa watu me ATM card na kra atwene wa nkwa account ni mu kwa nko yiska watu atwene
Asam no mekai o say mate say yes nkofo bi disket ata say yenya isa brante we a mre bi abesene ko na wakoku obi na spirit hante no mo disket ata say ye den wan yiska na obeku yiska na omo ankasa de but omo say ba ebi so fra nipa ba ko for na frɛ numbers ben me ba cho de odi kan ne me kasa ye ne de oye na konta oso wari ni nua ba ono no frɛ me oni me number ofre me husband no oni ni di nkomo enti me Sunday ni na me meje phone na me ne kasa na me ka che ni say so obia ekowi ade na nabusuafo etua bribe ame ade ye jana ke nya kromfo bi anche na ogana enti ade enti obi a wakoje pa mu nja na mane nko na won fa nsu anyansa na o se bibi kana koma say ombo aboy na boy ni ye jai boy na ono nim kwan ode boy ni mefa so ana me so me ka che so o ma me 1 billion kra me nje enti ne Monday no frɛ me husband ka che ni say on hwe me ka che ni say say me kunu mpo ana okowi ade na ye che na akwa mra ne ne di nya ade anka me soso ne so enti o ka che me kunu say ai asem na me maka no hwe me yie pa na me menye asem to na metimi ayi na ma enti ye call Tuesday no ohun me no wan kasa me ho but o ma na mo echi o mo frɛ di ayi ni o mo frɛ mo de ono number ne frɛ enti ultimate return call no ai ofre wa eto bi kwa so ofre na one ne kasa o so obi na de number ne frɛ ni pa kroni ni wo skasa na so de ma no for the start no mo ka say 3,000 which is 30 million OCDs na afa echi o mo de ba 5,000 50 million na afa o mo se mi am kan de meje na me se me menje iska bia mfi o mo no na o mo requested 10,000 so ti uji this saska o mo bobosu yi ebetumi value life baby ti then about him say me eskono ma me ni bi ye de tata me ni nyina mu no me mamra ye adwuma motivation be ya okay me no at times say me share series one am we nsem na esiti na obi na madam forget obi to no oso mo kwache no Golden Tulip side o omo de aba ewo na asesa omo wie ye na omo de rob ye ne na omo pia ne to nti ma ne mo maso ne nsa wo nyina atwitwi ena anytime bia me ka che ma me se kromfo de se eche ne na se oyemi ni oyem papa de oye bia ne eche ne ekuna enya me because omo chi wa omo ni sympathy bia ma omo ye wa ade a ya en me kwa mpo no de aye me ya mo ne se me ni omo ni mi di nkomo no ma me pa o ma che se wo de o ma jimi sika no mo nja me ma me nkofie na me wo ba driver ne ka che me se me jimi pa me last word me ni mo bi a me friend na me ka me last word nche na anya de me ma kofie enti me dwe se na wan hu obi abre na wa je na ade afinisem no sa je ne kran afinisem enti me kwato no police station me busa ne se ono o sho ono o te ono o hwe ni nua ma no ne na mo na me ni ono ne nua ma ne mu wan na ese otena se na emu wan na ese ofiri wiase because ono ye hwe ne nipa ban na ote wona onye nipa ese ma ne tena sase we so hega metumi hu se wani atete ya me do ne metumi aka na se nyankopon do oze na otonyo ben wanya sorry anopai to mami na me to be ma utumi keka ohun teche madam abodwi mu mojari di efusane toy mese mekira se den na nyamia ye ti nyankopon enaje minim se sanyum na erabai tu ye na was spiritual connection na papa danwa wo pia collectors bibi ye wana ye body language etoda ye body kasache ye danwa na obe collectors then eto acho me sorry no pa me banika me na I'm person me late we adwumem enti most at times me sorry no pa na am intime mompai enti me pia me de me bani ko school no na ekwan so na me bompa enti me pia na me yemu hye me ana me busa nyame wonkonkon se na den na eye me ama me yema hye me ase my basa na me yema adwun se bia bibi esi we adwumem enti me kodu adwumem ma me wura washroom na me nya me menses but before that no na me nya me menses atwam 2 weeks enti na me expect se ebeba sa de no ti eno na bia omo hu ese bia na omo chiwade na ebi emojos ai kai we dia ye o so se de omo ye adwuma we ye nye ye ai sa no kai o se menya menses nti harassment omo ye nze no for no omo mia
no more enjoy just me person who near course or can mu ankasa as oba oba meka oni me di nkomo normal but oya no yi ni nsa na de abomi oba mi wi na wasade me no fo no edi agro odidi agro say osusom na obusa me say ntu ye sure say wo ba na wo okunu ena wo no fo esisi su na wo nya obi a mane enom no fo na ni okeka kasanse mu nyina Dabena court 17th. Me by trying. Okay. Da abranti ne ba court bejina adakem de dikan also say ne lawyer ma ho. I also ne lawyer nya we say e be kan asem no. Na e 14th June. Enti o say court ni say won to asem ne sheda. Ye busia e de be nkra na ekoso ye mai mu. E de be na ekoso ye mai mu. Hey! Chese sister ya asem kwa ya mareho chese nyo no kwa na asem ya tu no omo message Facebook as for omu bebre na si ba you adokom na no ebia no makomu obi kra ko de chese omo ne da ya edwum na pastor obi anko kwakọ wa pastor na nkofo ebe kire no kroye esisi ni nyina afedie ekobai se pastor yimebie na no mbeka asem a arechichire nsem a sisi anu onye virgin do ntuno ntumi eni wasem be eni wasem sha ade atu sister on se be finiti mu pa trauma yi na ache owa afọ ba owoba na makwachire no ebubo na sumu bono mu de mo ye ni saade ebie na magine ATM card scale won hu nyina ebia munya no no nkonkwo hwe ne ba ne kunu anu so a dise won chese mu de ne koma mu pani ama no ebu ni tu egu ma ansa na owi awase yakunu tina chese nka baba we kebekunu kura tunufu atwene obi asase so a ye hunu no funu kobi kwa akodo na asase so na nipa do mpe na egu hoyi na nipa do mpe na egu ho no adenti na ya nkasi yati ye ho enye obi na fi abonti be saade no ya ye ho nipa ye ni won ti fie ni won ti mantemu yenya ya fa ye se ye nuanum Ghana enye jatabuo mu o Ghana enye jatabuo enye oman bi so a eye akunkum na asumdwe ni wono yes Ghana is a peaceful country na we dey ban say ni na nipa wo yes ade we say na ne boss ne ka ona bakra wa kidnap ne da na okofie honom no na akwa ne hu no no ka se wey e no kidnap me no no chere se sada no de ka ni maspa afede onko chere nipa kro de ka ni maspa woko obekeda pe ne bana se na ono so oni na na sanye adwuma ama wakọ akọda prison 13 good years enam sa kidnap we hu anti o omu ne odawia no maku na che se ni ayi spirit ba ko de o hante no ke ya fa na adwiri nti obi a wo wo yire ama yire nyem se den na wo yesa nyam bransem we obi de koya o yire a wo wo yesa de we no obi de koya o yire a ti nipa no obekasa aban etimo ode nsa wanchi nipa na ana mi wa nso wo ye na we ya na aban ahwe se nipa we enkoda prison na onsa so mbra nipam we ya na emu bebre na ya pe former president we nya ne baby ko JJ Rawlings asem yo esa so no hwe na so na so okari no calculate ho se enkwasi asem de hia ne se tim ye bekunu no so ko de ode ye nipa no se nipa na ye ne da ono so de be ye no se ye ne de de a enye onfa wo hu no timi tina ebiaso mu edisa nya mbransem we also for body was 3,000 ahia 500 years so anya 3,000 would not just away or was some man no na ye the handcuffs crampo ashen nsa sa 3,000 plus no or was some or that ke mu crampo no ye the handcuffs ashen nsa aden ani nkwasi asem na nyambrasem bebrebe no
na yenso your body language say ye wo ho no ma ye sunsum kasa kire yin o ansa na bi besi wo hu na mafem ne ye kra ehu ade no sunsum afem na send message to the body ani adwene akoma no nti ya moma yenji ye instinct endi se ne ye feel no ma yenji ndi ebi ato bepen mi chase adin sada no mi ko school mi am hu se eda no asem kwa mi am nya ka mi ni se mi late so a me nya punishment ena mi ye am se bi anya hwe mi ye punish mi kwa anya hwe anya den a me ko school bra me bo mo de anya ka na mi ko do school mo sada no crampo dem ni crampo man ko school punishment e punish mi o den so no de si wo dani mu ankasa no ni ankasa na afa de mi hu se next time say me ma dwen anasa me kra kasa kire me a me ho aba me ho so na metie yen susu mbie ya ne yenkeka secretive informations no yetika mu ene na udi scanner tum me ko yi sto bank na me ko bank say ya ne ma ye fidi sa enkrofo ya krofo na nyambra samfo informations wo no bia ya awa afọ ba ni emiemia nunufu na enye wenti sanka sada no ni yemu anhye no na okoye na we na enye se wenya ne mesi sanka sada na nka we just imagine the betu mami just imagine the betu no ya omo fa no around 7 to 8 pm omo de ne na ma ne bo 12 ahumachi anka enye odumfo bia na anka enye mesi ni ya waye ya onda o se onu anka sampo se na adamfo bimpo omo de aban nyina ewura an o ewrade arawu sembeni eya moma yansusu enhwehwe ehikire engu ho ne yehwe ehikire gu ho ne anim sentate ya na eba ho ana we security reasons so for security reasons moma yeninda ho moma yeninda na ya adwen so nka yen ebu onu ma taxi drivers no wan kasa no krampo no wuti ufie kra wumpie krampo na da seni wuti taxi mo onim so enye de nyankopon ka ho ode wo bokwa kodu asundwe krampo no o she stop no kra o she dan feel comfortable na we ya ba besie ebusua ma mi de nyame ne dono yes sister nyame dono ye papa esan so onya feeling na yes to cross so di pie ye no na nyame ne dono menstruation ni ne nyuma na oto no me didi se no na ye ne mpaibo na enyam so ma nyankopon je nti ye ka no muma ye ni na ho wo fie na obi boma don't allow visitors just like that ebusua so wo fie a do oba bebopum bisa no questions bisa no ansana make sure ansana we bie pe no e de amansa nipa kro no ebi krampa na wodifo no muma ye ni na ho na mo imaya yanka ya no tum ewo bibia ebema fenisa abonyefa na se nyambra semdifo informations about us na no so man ba mbedi yewu mama yefa kakra we yefa ntu ekotodwam ye ka yegusu a ye ka na sa nipa omo mudi sa ne de 9 days for the thief 1 day for the master enye denya ye sabe so mu de wa hyesie bia no weweye ntinu ni mo bi o yes ana se wan ka sampo a wa ba across this video cramp no wo ti bi ebisem aka hu se dako enchenche e wo na fe dako ebetumi ayo dabone ntinu no wasesa de afiri hu wonye sanso ano ama weni so adako de metumi aka eni me da se wa hwe me obesi semre me ma refi so be like no ahye na fe wa subscribe e de amame obi ke chab na te ro kuja ne mdin ebusuanda se na mesa so ababe so mo ni video foforo kra e se ntino ma me nkra na me da wase se otim na afensu no o hwe me ebusua akra